Aha, kan aku tuyul. Aduh, goblok. Tewe apa? Komat betul. Ayo, yuk. Makan. Terus. Ini orang punya es krim. Punten. Assalamualaikum. Oh, yang susu Indomie. Ah, di mana susu balon? Lagi ngepel di mana? Tuna. Kacau. Oh, yang balon nih. Balon yang pun karet tadi jam sama Tima. Oh, ayo. Yang nanti. Oh, bantu jajan teh. Yang modal. Apa iya, Pak? Ih, naon? Goblok. Goblok, sial ini kieu jajanan mah. Ayo ah. Ayo. Ayo, tarikan apa? Orang yang jajan lah. Oh, tak, menarik jajan dia. Ada apa? Ayo, jajan. Ayo, jajan Lin, jajan naon? Ah, di mah bebas ya jajan kerupuk, jajan naon nih. Tong. Yang es naon? Tong yang balon, nawo balon. Balon mah mun kitu mun aya mah horeg bisa diakeun. Tuh es lagi harus mencukung tinggal itu. Berapa aya bi es nabi? 2000. Wah, 2000-an ini kieu. So. Hah? Aja saya kumaha sedotanna bawa buru. Geus, udah gitu lah. Tuh, minum. Hah? Oh, ulah tuh. Ulah sok aya minut med ke Alfa, mahal minut cuma 2000. Gana. Pas banget sia. Goblok. Naon dia sok. Iya, moring ya. Nah. Iki we nya aing nage usaha. Bruh. Mah apa kok? Bruh. Ada hayang aing haus. Nyen di be. Rasa iya, Rasa naon? semantan. Bruh. Rasa jeruk. Rasa yuta non, lemon. Anu itu tuh incan kaladangan ya. Banyak atuh mulai di landangan urang heula. Nah itu tuh. Oh, dia tuh.
Mau kita nyopot kelas lah. Itu budak kalau kunci lain. Budak. Ya, nanti baru dah. Lah iya esela bakal. Ya. Yo, kadio. Ayo mantap. Nah, coba aing kosia meureun moal mikiran gawe. Makan wae sih mah. Ayo balik. Balik ke jana. Kurang ngerian di budak. Kamu kata ngomong. Let's go. Goblok. Turun please. Turun, Be. Turun ayo. Yo. Ya, awakna gede teh. Ayo naik. Seblak teh. Yo, bisa capek kau yang danau. Naik. Ting berat awak si Leng. Wow, iya bahasa gede sapi. Awak teh berat bisa. Assalamualaikum. Sebelah kiji basreng. Ayo urang ning henteu. Yang ingwan aing. Ah, semang semontong dia. Awas siap. Pokoknya Pokoknya sih ngeunah sama ibinnya jadi penghat. ibin apa sebelahna oi. Ibina. Balon. Ditempang itu. Pi sebelahnya sebatuan sama Tis. Goblok. Tuh aing ngalengit. Aduh, kemana geus? Balikeun sebelah mangka. Tidak tahu terima kasih. Binun. Oh, tuan. Nah, cetek hoyong sebelah. Akan. Mam yo. Apa pamenta teh? Sebelah Tadi teh geus baso. Tadi geus ka Alfa, geus ka warung Mak Eti. Hei, Aduh, non. panas. Pakai es batu arek. Bruh. Kau, ah. Kade Sabo. panas, kade ngopong. Karang leta. Oh. motor. Iwan. Sopan di lemah tinggalin. Modal di situ. Aduh, Siapa orang daang. Ungan petasan juga. Bruh. yuk, Jalan selainnya. jalan. So, mana batasan ngambil ikeun, Pak? Nah, sagepok heuh. Alungkeun sagepok. Alungkeunnya sagepoknya.
Orang ada karena ada sebelah ke bapak. Kita wae ke bapak teh ke rumah bapak hayang. Ah, jedok. Akan mah anak teu sopan harapan Sopan ka tuyul tuyul aing dodol. Simpel. Jangan. Yang sering domel pak. Dia lain, kok tadi teh. Itu goblok ya. Itu sih nggak nah, sama orang kayak gitu sama bengak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, terima kasih yang sudah support. Jangan lupa subscribe, like, komen, bagikan.